Agajing lekai ICC Women T20 World Cup semi-final haperingkat New Zealand Persia ika West Indies. Haba pai syag negajing lekai kitay lekai juga New Zealand kilatin engkong berkilala aban kamai hadu shispa arpe praron pada hap kendai wicket naki arpe over. Barhaga palitit jongko West Indies kitay lekai jongko West Indies kilala aban kamai tang shispa arpe runs barhap pra wicket naki arpe over. Haga baga New Zealand kala job hak negajing lekai semi-final da praron baling bang naging job ka New Zealand kala yo Rung syaka final hagajing lekai Indian Super League hapring ka Bengaluru Persia ika kenhun Ricky Shabong ka Pynjop FC haga naging lekai ka Bengaluru kada teng ban khori ka namjo adin bagalala ban pelim ya ka Pynjop FC da shigul lanot wala ka Bengaluru ka habani lekai tangship peungon nadu ka Minit ka basan pupra adin gajing yor ka du player ujongka Hagajing lekai Saudi Pro League hapring ka Al Khalij Persia ika Al Ali Saudi. Haba pai syak nagajing lekai ka Al Ali Saudi kala khur ka namjob hadin bagalala ban pelim ka Al Khalij da laila not. Badi yagi ni ki lai gol ka Al Ali Saudi kala yo ban Thep tang Haka kelamin. Hagajing lekai hapring ka Al Hilal Persia ika Al Feiha. Haga nagajing lekai lawan ban Sakhiru rengkat bad urang lekai tenis bakensai jongko perthei Novak Djokovic. Haba pai syag nagajing lekai ka Al Hilal kala khur ka namjob hadin bagalala bat pelim sok ya ka Al Feiha da laila not. Badi yagi ni ki lai gol jongko Al Hilal yo ban Thep haga Minit ka basan riu peusan bad haga Minit papra pewei. Hagway bergajing lekai Saudi Pro League hapring ka Al Shabab Persia ika kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nazar. Haba pai syag nagajing lekai haga kela step ka jing lekai ka long Maria khaj haga babaro artli ki kenhun ki klemla bat ki jar. Badai haga kelamit kata haga Minit ke ban riu peu kundai ka Al Nazar kali yo ban Thep ya ka gol ka baningkong haga ni kecing lekai lengbau liporte. Henry haga Minit ke bakandai peu ka Al Shabab kali yo ban Thep ya ka gol penyakai lengba ka ungol jong ka Al Nazar. Badai haswa ban kut ka jing lekai kata haga Minit ke bakandai peu plus nyau lengba ka penalti pala kenjat do Cristiano Ronaldo ka Al Nazar kali yo ban Thep ya ka gol pentam. Badai lemag ni ka gol jong Ronaldo la penlong ya ka Al Nazar bagan khori ka namjob haga ni kecing lekai da arla ka wei hadin baka Al Shabab ka klemla aban penrung ya ka penalti haga Minit ka bakandai peu plus khatlai.